kratka izjava. Možete se samo vama još pomenuti. Pa znate šta, vlasti se menjaju, društvo ide nekim svojim putem. Naravno da na njega utiču i odluke i ponašanje oni koji vode Srbiju. Ta nespremnost vlasti da kroz ove 22 godine kaže ono što se mora reći i povede politiku koja se mora voditi, pritisla je svakog čoveka više nego sva ova brda oko nas. Pogrešio bih kada bih rekao da promjena u Srbiji nema, ima ih i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Važno je što danas nije dozvoljen taj miting u Banja Luci, ali one nisu dovoljne i previše sporo sve to ide. Odrasli su generacije sa jedne strane uz osjećaj velike nepravde, tu mislim na Bošnjake u Bosni, i sa druge strane generacije koje su taoci te hipoteke, tog ratnog ludila 90-ih, neodgovorne politike koja je na kraju svoj slom doživela ovde, uverena da ubijanjem više od 8.000 ljudi zapravo pobeđuje. To je genocid i nema tog suda koji umjesto nas može poneti svoj deo odgovornosti. Zato ovde i dolazim, a nadam se da će se ovde vrlo brzo pojaviti i zvanični predstavnici Srbije i Republike Srpske sposobni da urade ono što samo oni mogu da urade kao vlasti i iz Banja Luke i iz Beograda. Dobar dan, dobar dan,